Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Aizawl Municipal Corporation AMC bultuma kongsira thil zuar te choi moina hun savani di mahot saf voina buat sai chu Deputy Chief Minister puton wena man pui Health Minister Dr. Alal Thangrianan voina Mizoram kan survey an tambik na chan zir chen na atlang zara cancer thlen tu ber chu vai hlo wangani ti tarlan ani Drupadi Murmu chu India President Sompangana tan thlan ani Voina Central Board of Secondary School Education CBSC in Postom pani exam result ti chua za som ko pani point pasari pakhat an pass Aizawl Municipal Corporation AMC bultumin voin khan vanapa hola kongsira thil zuar te choi moina hun savani di mahotsaf a celebration of Adma nearby street vendors nei a Deputy Chief Minister puton luen khwalen ni na man pui puton lue chuan COVID-19 thipui leng in rampum ati mang an laya Prime Minister Narendra Modi nitin age of zonga kongsira inphoted in hunriat puya anhar sanalaka chan chuna tur scheme aduang chuak chu rope ti thua soya Mizoram sarkar and street vendor te angai poimo wangin anham chana turangai tu thin ti soin tuna hian street vendors sangthum zanga vel sarkara registration tian oma anzinga zaruk velin he scheme hi an chhortang kai ni atia midang te po he scheme chhortang kai turin so mani Puton lue chun he scheme hnuai street vendor te hna loan pe chuak tu bank le financial institution te chunga loan thu soim do thei takadin mun har sa jok te ta na anin pek na fakomati thu soya he scheme ho tung te kalpui tu Aizawl Municipal Corporation chunga loan thu soi bok ani chavani dim hot saf hi India ramin zelen a hmukum som sri pangana lom na peng pakhat ni in Ministry of Housing and Urban Affairs chuan July thachunga tan hun ruam mana hete hun mana tur hian ram chunga khopui somsri panga athang boka chungjinga chon Aizawl hi atelani PM Savanidi scheme hi COVID-19 thipuin India ram anoi natwangai taka kongsira thil zuarten har sarna anto na laka khai chuna tura ro manni in kumsang ni somni jun ni khat khan Prime Minister Narendra Modi chuna tlang zara he scheme no hian street vendor te hian avoi khatnan loan cheng sing khatan dil theya anru that chuan a thon hi na cheng sing hi dil le thein anrul thatchuan a thaw thumna cheng singa an dil le theni sarkar lai pui chuan he scheme hi December sangni somni pali thleng apot sei bok ani sarkar sum eiruk thu buaya chakma autonomous district council a chief executive member hluile Mizoram MLA nilai Dr. Buddha Dhan Chakma le CIDC CM nilai Buddha lila chakma ba ka MADC a MDC nilai then khatte chu thiam lo chantir ani kumsang ni som pathum sani som pali vela CIDC noya development fund cheng noi za somthum pasari chuang teaching pen thu boya Aizawl District Court Special Judge Prevention of Corruption Act puwanal en moy chuan thutluk na puanga mi som pathum te chu thiam lo chantira shrem dan tur ero chu July ni som panga sang ni som ni pania puan ani ang PC Act court in thiam lo chantir te chu tuna BJP MLA ni mek Dr. BD Chakma CIDC sarkar CM ni mek Buddha lila chakma te ba ka MDC executive member ni mek pani MDC ni mek pani le MDC hlui pasari te anni Health Minister Dr. Alal Thangrianan vein khan Mizoram cancer ve an tambik na chanjir chian na Mizoram Population and Hospital Based Cancer Registries MPBCR Civil Hospital Aizawl in abot sei chutlang zara National Cancer Registry report sangni somni na talan dan chuan rampum huapin Mizoram chu mipa cancer ve tamna ber chuap cancer le ril pui cancer ve tamna ber ani meka heng cancer thlen tu ber chu vai hlo wang ni in an ngai ani Health Minister Dr. Al Thanglina chuan mitam takin an thi pui thin cancer na ve te state pakhata mishing cheng za ta chutin Mizoram sang filor ti chu zirchen atangin achiang ti asoya hei sarkar na ve thleya Mizoram cancer ve an lo tlem tel tel na tur le nitin khosak phung le ele inti danglamin apumpel dante omemti muchuak turin thei to pa malak le zirchen mek zelani atia cancer ve te enkol konga po thei to pin malak me kani thua soi jaika sum cheng viable chezuruk somruk mangin Mizoram cancer enkol na damdo in thabik super specialty hospital le India marsaka ama saber tur din tura engkim ti felani to a ta tho tran ani main zirchen na uluk takin jaika mithiam ten an nei me kani ati Mizoram cancer ve an tamna chan zirchina tlangzar program hi India ram hun sang songa tangin video conferencing in anchima achim tu jinga here National Center for Disease Informatics and Research NCDIR Director Dr. Prasan po atelani NHM Mission Director le Principal Investigator Dr. Eric Zomoy chuan Mizoram cancer report sang som hnia
kumnga chunga cancer chungchang kim chang tarlan ani atia hemi chung hian Mizoram cancer ve sangre somnga pakua mipa sangthum za seri somthum paruk la mechia sangthum za seri somthum paruk an oma hengzinga sangni somria thi Aizawl district chunga mi an ni a heng cancer ve zinga mipa sangni zali somko pani le mechia sangka zanga somruk paruk te chuan andan na hian thi puya cancer thi pui za thi za somnga point pali lai ni a cancer ve zinga tam chok an tlem jok ani Mizo mipa cancer ve zinga pumpui ril chuap chakong le shok le thin cancer an tam berbok ani Chief Information Commissioner Pulalun Moicho Ngo Chuan Administrative Training Institute ATICM RTI Helpline Vein Khan Atlangzar RTI Helpline himi tu point RTI dan man chungchanga har sana ne te athena turani a voina CIC na tlangzar tak te chu phone toll free pakhat pariat BLBL pariat pakwa pathum pani pakhat pariat WhatsApp pakwa pariat paruk pathum pali paruk pakhat pasari pathum Facebook RTI Mizoram Instagram RTI Helpline Mizoram Twitter RTI Helpline Mizoram phone call le WhatsApp call te hi office un chung man turani anga adang jong hi chu engtik lai point man the ni ang voina helpline tlangzar na hian RTI chungchang lem chanin je siak ATI na bot sai loman sem ngalani boka apumpuya silalian ngura mineko chu pakhatna ani Scholarship saphet ko tor suai men noi kumpon committee 10 kumin June le July thakal mek in kara zu le hril hawan man te chu scholarship bial to MLA pukela rin le na Minister of State chuan le boina halral rui hawan halral tak lu jong hi avain cheng noi thum sing thum le za hu ani a Minister pukela rin le na chuan thu soin zu le rui hlo awangin state chunga chungko tam tak an boi pha a thalai tam takin kumno pangte tein mual an liam pha a tunang zela Zule Rilowin Mizo te ti boy ni chuan ramlet nam angai tom hle don ani ati Minister chuan Zule Rilow hi masona dal tu le ti thonop tu ni awangin Mizoram sarkar chun chu khapna dan asiam to thu soin hemiti ho tinana women the to pachu athina wangin women shwai te chunga lom thu soi ani Siha District Sports Committee SDSC thu khom chuan tun hnai Mizoram sarkar and District Sports Committee kalphung ti danglama District in Deputy Commissioner Chairman na noya kalto tura ti chu thalo jok ni an hret awangin andulo thu resolution an pasa district dangang bokin tun an kaldan anga Sports Council noya autonomous body anga kalri chu thajok nia an hret thuan soini heun Sports Council kalphung le District Sports Committee kalphung te Mizoram sarkar mhlak tum dan te in thil fiani a discipline sang ai ote chuan tuna an kalphung chu thajok ni an hret thu le DC kai shuna noya District Sports Committee third din to money point tello an rail ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Draupadi Murmu chu India President sompangana tan thantlin ani NDA candidate Draupadi Murmu hian vote nung zong za samruk paliam huwa Nizan Khan President in Thana Returning Officer le RJ Sabha Secretary General PC Modi chuan Pi Murmu hi President tan thantlin ni thua puanga Pi Murmu hi tribal messaginga President atana than masak berni in mese president pathina turani a India president zinga lano pang berni in kum samruk palia upa ani karle thotrani hian Chief Justice of India Justice NV Ramana chuan Parliament Central Hall a rin om thu tiam tirin alalu don ani president atana thanthar Draupadi Murmu hian President Nilai Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi Defence Minister Rajnath Singh Union Home Minister Amit Shah BJP President JP Nadda le Union Minister Dang Engamuzat nina tangin lompuina adonga Ramchung State Chief Minister tepoin lompuina thuan thonbok ani Voina Central Board of Secondary Education CBSC polsom pani exam result ati chua za somko pani point pasare pakhatan pass tuntum board exam a hian vice lai noi som pali singthum sanga le zathum somrok parokin exam an machona mipa za somko pakhat point pani panga an pass line me chia chu za somko pali point panga plane pass thunga Zilai singthum le sangthum chungin mak za somko panga chunglaman huwa noi khat singthum le sanglin za somko chunglaman hubok ani Prime Minister Narendra Modi chun CBSC polsom pani exam hotlin na changjong telom pui thua soya an thorim na le taimang te chuan omati thua soi ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Aizawl Municipal Corporation MC Bultuma kongsira thizol te choi moina hun Sawani di mahotsa voina bo chai chu Deputy Chief Minister Puton lena man pui Health Minister Dr. Al Thanglenan voina Mizoram cancer ven tambik na sanjir chena atlang zara cancer thlen tu berchu vailo wang ani thu tarlan ani Draupadi Murmu chu India President sompangana tan than ani
voina Central Board of Secondary Education CBSE in post pani exam result ati chua za som ko pani point pasari pakhatan pass chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani